Alright, ndibona ntubakona kanyaka ngero bweruenda kuatana nawo ni kutariki ithandatu mweri wa November 2024 intukwira nende Donald Trump ombete kwithira nende achinda kithurano kia America no twika president wa 47 wa nthiguru na kinya president ora mukuru buru aringie gutonya itine kwarikana boya nende na ombete kwithira achinda kithurano kiringe ende akiuria tamia yele amba kwithira achinda wa na ringe rwenende opa kwithira ichokaira na achinda nto membio biongo kwithira ukithoma ndu itiende umanthiguru ni America chokande ni anthiguru ya Kenya tuiye miru ri itayari kwithira ina kiama kia miru boibona ndi Martin Gichungi odula kenda kwithira kimenya ugebo kuwe miru ne puri ko kunyo ntobo boige miru kwithira nindi ina kiama kia yoyongwa kira kwithira nindi tumaire kinyeke kulobite mwanya na kwithira kiona share ya national cake ni ntobra nindi tungenda kwithira wekuluka nibu nabukedira bwekarika kiri X kana mutandao wa X kiri X spaces na rani ndio kediro kiona kinyaka wewe ngwa nende kwithira ukirita ugeboku kana maoni ya kwithire weya na geragera nwithire na kaitake yeye moyara tukubangine to robwerware kinda to chetu Donald Trump guchinda Kamala Harris na gutweka rais wa mbere kere history ya Amerika guchokwa gitene. James Mutian na sisi wa barabara Meru Korea Meru gweka kawira mwangaza maromene oribeterete ugambi wakoti. Wamaba MCA kolo takawira mwangaza egurudia kura kwa kompyuta ndo ngine chedirikari bakiwaga kwida ni manto atike kudhiatwa au marovi chine abo antobanje mwekono kiracherera nyuma ya kono kwani atori nyumba yoe kwata monki bama miutuko Manaitwa madidi ya Weru Thaa Purity Richard na ningetwa Phineas. Imana Nteto Weru Thaa Imwe kambiria icho chongwa. Tukambira ni atinende Donald Trump na chokirete kairi na gutweka rais wa 47 ndene ya nthiguru ya Amerika na bone nyuma ya uchinda Kamala Harris kithurano kironekete nende kino chindani bokatha bobwithirite bukia kinya nyuma ya Kamala Harris kwithira kioneka kwa tombaru ni baingi no ri kinyarethirite aritine kiu ende ya munini wa rais na bobwe karikane ende atungere mwanya bario kinya rais wa nthiguru ya Kenya William Samoei Ruto ni bethirite nende bae mukadha kana baikadha Donald Trump kurukira mitandao. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age
age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. And the Senate races in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania. They were tough races, and I mean, the number of victories in the Senate was absolutely incredible. Onde tariki 15 kiumia twitete niro mugambithania bahati mumuye erigiri gwita wamuri okikithira kawira mwangaza akethira gitana mbere gukarira gitikia ngabana wa Meru achore na ritingwe ba kinende brosisi ya barabara Joseph Duranira na James Mutia ibarumbete ya Meru kurikana ngabana umarombene kenda koti emuyeka bariti yaka itakawe ya nibombe ukiri kundi nteriche gembe no ya burani class bare automenyebia awira murigana marombo digindu giga kwenda kiuwe nonto maromba na mo imomba naga mabitha kuma kiri thirikari ya kaunti ya Meru kwerekerete tariki 15 oriranga vana kawira mwangaza eterete gambare akirigitwa kumya gwithirwa kathi na mbere ntongoria kaunti ya Meru kana atithi na mbere indi ibakoromba kirindi kithi na mbere na kuwata mbaru kawira mwangaza na nkuruki ko murombera abonene kaka yakuthangalania thirikari tekinya mama ngavana bathangalania muno baba zangalan mwi bangembi otibyatora kwera wa moto yo munene yoke akuwa yani nyoni birabiri yakuo bikadhama binge byakwa muno nkala yakwana bugenda nyumba yezu ana benu bendene bugenda yezu abana be ya mutaka boyo tobere atia itolo ngo boto maromba to beto konele goromba ngaba na kawira mwanga kenda manto anya biatia sawa kenda tukata hiki beutini ngaba na choko bichi atoitira ngui kana tobo kona bwe beti ani imenti na bore na boy warawa bateromba murungo kebeli kinya bauro na maya kabaritete warawa bateromba murungo kebeli baritie mama igitari abakuthirukite ntere mwanya chegembe north bakinenkanagira ambeo kawone biro komba kona kidogo uitobigire ndara biendelea bitata nyambure wina yire na kenda endelea birimira ba to andembera muno ndunye to muno to andembera muno pembe sio ira to andri sio rere tipo lozi isiadari ya na ile to bia watunya kibia watunya binini to ere tu onto mbueta ta ko andra ni boya no bo tukire jimbeo ende kinya ko to mbeto inampara utebya ka kwe bibi ko bya korea anto na nampara bugo boya ma kaba yo tembe to ai ne obo yo to nge bo yo to aba to retera to anda mi nde mo da ine twegele tete andi ende to isto so gankara to ipo ana to bo to retera amwe nogo mabitha bai batariritie mbeo inotika ikugana beweje to mione ta thina muno kinye mo ngabana ro tinya to bia to aga kongela ondo to beto nu to tegereke to ke budget ireko na esimu abeto beta baita beti nyike chagore nyambe oke budget kuto na challenge yambi e budget ira yeto budget oyo igira ambecha kuko the ambecha ni nunu muno lakini ngaba no Meru awenya nyatha ne chiko kimwe muntu nawe be kanusu mbi echiko kumagebe north betan class chabare Utungeria obaraka indene ambungia Meru mwende dile na MC wa koloto Salome mutoni patarete korea kwani rokoni Nteto ila chumbuke tarete kompyuta chendo wangi inyande ni yadirikari ya kara mwangaza ichiji wale baba riuriani ate kompyuta chumba kwidira ikia wa na kutiki nyake oneria kinyake mweke murango kanandiricha kwidira ebunje itwe bawite ninja maya kawira mwangaza kwidani ya umabotumir bombecha atike ya kutingatoa nionto na ichekanite mutugi kare katumenyedie
Akiaria munini wa mutongiro barabanini kiri mbunge ya Meru mwenda ithire na MC wa Korotwa Sarome Mutua ni baugite kuririkana obisini ya ngabana wa Meru kuri na kompyuta churite charwangiro tari biashara ukamati na kinyoremi bakiuga kinyakira ne kuririkana ni churite bariuga gutina obisiji mirango yuni na bakiudia na kamera za CCTV chite kwa no wiete kompyuta yu araba kwa bari thugane no kakore na riboti kwendwa kwithwa ni untu tongeria bwanga bana bomba guchenchwa rwa mono kompyuta cha county ichi ijide karuto ofisine ikaiwa na mirango etiuni yete karuto ofisine no ndo banchasi kwenda kuura na information fulani department trend computer yayo ni urite nayo kirwe department ya agriculture computer ni urite department ya transport computer ni urite tukauri atiri office ya thirikari itina security no tebinge bi computer ake utinya kintu kilwalo itinya murango yotiuni i computer ake chi information ire iguyore computer guyo computer etijo te muntu guya computer to tumira ni information ni kwenda kwangangwa nonto ikukonekana kwetita kwetha kwina change of government so kenda mutumarira yake ya information ira bendekia kuthiata chembeje ire chiaura itikathiatike twina CCTV kwa executive na uga ofisi ne chietu lakini CCTV tekomba kuruta nonto uga akona cia ndire bere ku investment ya computer ira weta bato otonya gato report ro CCTV ere no naja muntu mnaru urete nonto murango takwere uni nega mati muntu mna wa ofisi nega mati muntu mna gethi muritingwe gagethane antu bome ko wende Meru ndendo bwera bwinde gutena ugaria gutena security nonto nya CCTV cha Meru ira chegeri kwa executive totoma getha kai thukangetwe nonto utebi bikoneko nonto gathi bikoneka twetha twene evidence gua ofisi na ngania naonerwe nukona ko wende batunya CCTV cha Meru tekutangwe kinya getha chiri ya kana atia kwena thina nonto nya kuongwa thina egu getha istima itire aho te ukumenya na getha watire astima genda CCTV tegarite ngwe komba gwethiwo nonto barenda gwethinto bionde bite gutangwe na nonto wa band governance na ndimukana joithire ne ate kinya kethra computer yi chikaithwa ariuga guti o report yomba kwethre kiura kawira mwangaza na thirikari yake on the military utiro information imenya kura kethra payment itukumya bura chethithagwe kinya the ibro ya computer kaibathithiri itukumya payment bura ithithitwe no turo turamo kuthiata na kiareria bomo siasa Edwin Kiongozi kwethira kigaruka kambi akawira mwangaza ni indicator that thirikari nete jo change no to Kiongozi no wenda kuria thirikari ne chionde au ate thirikari ateria so ukona Kiongozi arite ndoto ira aritia gira mwangaza na uanga ngoira aritite angana na ibari tanu no werete kirita no ground yake Kiongozi ate kumenya MCA Sarome na ete akandarathi mukana akiboria menya beja kwa ngugine kawira mwangaza akiboria ni betere monkarire gambari kagitwa ni untu kawira ne beru obisi ne mbunge ya seneti contractor wente urake wangu